جوانترین سلاف جمن داخل شمو هفکارین دنگی امریکا جوارا دیارین بهیویا دم خوش دگل برنامه لهفگهاندنا کردان. ابوي هيفيه كو ام كردان بجهين نائي كو سرحاتي وبويرن لجهان دقومن بيك جوهرين داخل شمو جفيري جي استدويا دنجي امريكا لواشنطن دي سي ديت قلوب دم ايرويه لهفگهاندنا کردان دم اف بابز جوارا حل بجاتنا لتركيا دجاتي كرنا اركيناتو لسر سنورين دقال سوريا وسوري بقاشاغي بيداويستين جياني جي عراقي ذكرن للبناني برنامج جبو دلفرهيا خورتان لهمبر سوريا ودفان كيش باكيشاندا شهرزا باش روجك خرابتر جي سوريا را بيجبين دكن سياستوانين كرد بيجن برگماني كشتنا سي خانمين خباتكارين كرد لباريسي دست كيسا لقالو وان بلقهنا موزيك جنكي ناف داري عودي صباح زاخوي ميواني برنامج لهفگهاندنا كردانا قد كرنا ويكرنا زاروكين روسي جالي امريكيان و روسيا دابش دكا وسروك اوباما سوندا قرا دويا سروكاتي خوار لي روناهي لسر فستانو ستايلي بورا خانما ويدون سلافين دوباره تماشافانين لهفگهاندنا كردان كورد كونكشن سربازن الماني و هولندي اوين گشتين تركيا بو جيبجي كرنا اركيناتو لنزيك سنوري سوريا روبروي صدان خو پیشاندران بون دجاتیا هبونا سرباز و چکین بیانی لولاتی خوا دکن. هەندێک لە خۆپیشاندەران لەگەڵ پۆلیسی دژە ئاژاوەدا بە یەکیان داداوە و ژمارەیەکیشیان لێ دەستگیر کراون لە کاتێکدا هەوڵیان دەدا بربەستەکانی بەندەری ئەسکەندەرونە ببەزێنن هاوکاتی دابەزینی سەربازە هۆڵەندیەکان. دەبڕاستێکی ناتۆ دەڵێت چوونی ئەو سەربازانە تەنها و تەنها بۆ داکۆچیکردن و پاراستنە. گرنگترین ڕەهەندی ئەم ئەرکە لە بوونی هێزەکانی ناتۆ لە تورکیادا نیشاندانی تۆکمەیی هاوپەیمانێتیەکەیە و هاوسۆزی و سووربوونێتی بۆ پاراستن و داکۆکیکردن لە وڵاتانی ئەندامی ناتۆ. دانانی ئەم هێزە تەنها بوو بەرگریە و ڕێگەگرتنە لە پەرستاندنی ئاستی قەیرانی سووریا و بەرپشدانەوەی هەموو ئەو مەترسیانان کە لە ئاکامی قەیرانی ئەو وڵاتە دێنە ئاراوە. وەک ئەو هەڕەشە و مەترسیانەی لەسەر دانیشتوان و خاکی تورکیای ئەندامی ناتۆهان. بەڵام هەندێک لە دانیشتوانی تورک متمانیان نییە بەو هەنگاوە و یەکێ لە خۆپیشاندەران دەڵێ گەیشتنی 1500 سەربازی بیانی بۆ ناو تورکیا ئاماژەیە بە داگیرکردن. بۆنی سەربازی بیانی لە تورکیادا یانی داگیرکردنی وڵاتەکە و چەندێکیش لە توانامدا بێت دژی دەبەستمەوە. ئەمە یەکەمین جارە لە وەتای سەربەخۆیی تورکیاوە وڵاتەکە داگیر بکرێت. داگیرکردنی تورکیا هەر لە فرۆشتنی بەندەرەکانیدا سنووردار نییە، بەڵکو لەو ئامادەکاریانەدایە کە بۆ داگیرکردنی تورکیا دەکرێن. هەندێک لە خۆپیشاندەرانی تر لەو بڕوایەدان دانانی موشەکەکانی پەتریۆت بۆ پاراستنی تورکیا نییە، بەڵکو بۆ پاراستنی بەرژەوەندیەکانی زلهێزەکانی جیهانە. ئەڵمانیا و هۆڵەندا و وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاش هەریەکە و دوو یەکەی موشەکی پاتریۆت دابین دەکەن بۆ یارمەتیدانی تورکیا بە مەبەستی خۆپاراستن لەوەی مەترسیەکانی توندوتیژی ناو سووریا بگاتە ناو سنوورەکانی تورکیاوە. چەند مانگێکە توندوتیژی لەو ناوچە سنووریانەدا هەن و تورکیا بە تۆپ بردومانی ناو سووریا دەکا وەک وەڵامێک بەرامبەر ئەو تۆپبارانانەی سووریا کە هەندێکیان دەکەون لە ناو خاکی تورکیاوە. و شەڕێ بەردەوامی سووریە بووە سەدەما کێمبوونا خواردن و سوتەمەنی و پێداویستیین دیێن ژیانێ لەومان بە هەزاران خەڵکی سووری نەچار بوونە بە قاچاغی خواردن و نەفتێ ژێ سنوورێن نەفەرمیەن دەگەل هەرێما کوردستانە عێراقێ دکڕن و دەرباز دکن. ئەم هەتنوچوونە بەلانی کەم 4 کاتژمێر دەخایەنێ بۆ سووریاییەکان. هەموو ڕۆژێک زیاتر لە 3000 کەس ڕێ بەرەو هەرێمی کوردستانی عێراق دەبڕن تا بتوانن کەرەستە و کەلوپەلی پێویست بۆ خۆیان بەدەست بێنن. عەلی محەممەد تەمەنی 22 ساڵە و لە حاڵەبەوە چووە بۆ ئەو ناوچە سنووریە تا هەندێک خۆراک و کەرەستەی پێویستی تری دەست بکەوێ. خبز مافی؟ نان نییە، خواردەمەنی نییە، بنزین و نەوت نین، خەڵکی ئێجگار بەرسین. تەنها کەمێکی کەمی خەڵک ئەم ڕۆژە وەک کارداری دەبینن. 1 لیتر نەوت لەو دوو سنوورەوە بە $1 ئەمریکایی دەکردن و ئەگەر لە ناو سووریادا بیفرۆشنەوە ئەوە لەوانەیە $9 زێت کەنە سەر نرخەکەی.
نەوت نافرۆشینەوە چونکە خۆمان پێویستیمانە تەنها بنزینەکەیە دەفروشێتەوە. ئەم خاڵی پەڕینەوە سنووریە نافەرمیان لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە کراوەتەوە بەبێ مۆڵەتی حکوومەتی نێوەندی لە بەغدا. کاربەدەستێکی حکوومەتی هەرێم دەڵێ ئەو مێژووە هاوبەشەی مێنەتیەکان وهای کردووە خۆیان بە بەرپرسیار بزانن بەرامبەر بە کوردەکانی سووریا. کوردی عێراق ئەزموونیان هەیەوە لە مێژوی خۆیاندا بۆ قۆناغەدا ڕەتبوونە و هەر بۆیەش خەڵک و حکوومەتی هەرێمیش هەست بە و بەرپرسیارەتی دەکەن بۆ پشتیوانیکردنی کوردی سووریا و دابینکردنی یارمەتی بۆیان. کاتێکیش خۆر بەرەو ئاوابوون دەڕوا ئەوانەی ماونەتەوە بە خێرایی ناوخاکی هەرێمی کوردستانی عێراق جێدەیەڵن. هاوکاتی ئەوەی هیچ ئاماژەیەکی ئەو تۆ لە ئارادا نییە بۆ کۆتایی هاتن بە قەیرانی سووریا هەر بۆیەشە ئەمدی و ئەودیوکردن لە نێوان سنووردا ئاسان نابێ. چەندین ساڵە ji ber hebûna zora leşkerê Sûrî di Lubnanê de xelkê Lubnanê ji Sûriyan çavtirsî bûne. Niha jî wan du welatên hevsnûrên Ereb gelek girjî hene li ser erdê û jêderên dî. Ev ca îro jî bi hezaran penaberên Sûrî ketine Lubnanê û xortên wan pêk veketine bernameyekê wana fêrî dilferehiyê û dostaniyê dikin. Li rojeka sir û seqema gelê biqayê Lubnanê zarokên Lubnanî û Sûrî pêkva çalakiyên xwendinê dikirin. Tevî nakokiyên dîrokiyên her du welatan ev zarok rêzê li hev digirin û pêk ve di bername bi navê kesk û sora hîviyan de kar dikin. Ev bername zanyariyên rêberatîkirinê û çareseriyên şerran berdest dike bi rêka van çalakiyan. Ev zarok dizanin ku êk ji egerên girjiya di nêvbera welatên wan de hebûna leşkerê Sûrî bû li Lubnanê. ڕاگەیاندن لوبنان ڕۆڵێکی خراپ دەبینی بەوەی لوبنانیەکان لە پەنابەرانی سووری بترسن. لە هەمان کاتدا وانیشانەدا کە لوبنانیەکان لە ئاسی بەرزتردان. بێجگە لەوەش سووریەکان هەژارن. بەرنامە کەسک و سۆرا هیڤیان بەری سێ ساڵان بە ئالیکاریە دراویە ئەمریکا هادامەزراندن. خوێندکار هەر هەفتیە جارێکێ دیگانە هەف دژمارەکە چالاکیاندا و تەماشاکردنا فیلم و پێشانگەهێن کەلتوری. کاتێک سووریەکان هاتن لێیان تێنەدەگەیشتم نەمتوانی لەگەڵیاندا بگونجێم بەڵام ئێستا بەهۆی ئەو چالاکیانەوە بووین بە هاوڕێ. لە دەمەکی شەڕی سووریا دیگەهتەڤان گڤاندا bi zehmete êk hizra derdê zarokên Sûrî neket. هەوڵ دەدەین بە یەک چاوسەیریان بکەین بەڵام هەندێک جار زیاتر سۆزمان بەلای سووریەکان هەیە بەهۆی ئەو ڕەوشەی دووچاریان بۆتەوە. لێ مەخابن لە دەمێک و پەنابەرین شەڕی سووری ئالیکاریên بنەمایên ژیانê وەردەگرن کێم بەرنامên پێتیڤیên سایکۆلۆجی ڕەوانی û civakî ji wan re hene. û hevdem digel van pêşhatan û gerimbûna şerê Sûrî. Hewlên diplomatîk ji bo dawî înana derdê gelê Sûriya bê encamin. Netewên êgirtî texmîn dike pitir ji 60,000 kesan di şerê van du salan de li Sûriya hatine kuştin. Zêdebarî vê şareza bawir dikin li demekî nêzik çareserî nexweyaye û heta eger Beşar el-Esed ji desthilatê derkevitin tund û tîjî dê bidomînin û renga xirabtir bin. Şer li Sûriya gerim dibit û ne hêzên hikûmetê û ne yên serheldaya ew şiyan heye şerî ji xwe re êkla bikin. Lê şareza dibêjin renga ya hatî xirabtir bin. هەلبەت پرسا خراببوونا دەستورداری لە سووریێ پترش پێشبینیەکێ و چێت بێت ku دەستوردار خراپتر jî lê bêt. Ev tirsa mezina gelek layanên di xema paşeroja gelê Sûrî de ne. Tiştî ku gelek çavarê tê kirin ew e heke rejim hate ladan, senaryoya hemiya xirabtir ew e ku xelk di kiryarên tolaslandinê da bêne kuştin û tund û tîjî zêtir lêbin û ihtimale ku di nav komalên rêkeberiyê serkeftî da şerê li ser desthilatê dest pê biket. û helbet hêzên herêmê jî bo piştevanîkirina aliyên ser bi wan ve bêne wî welatî. Ev senaryoyek rejbîn e lê ne heybet ye. Sûriya di nêvbera musulmanên Sunnî û Şîayan de dabeş kiriye. Her yek ji wana çendîn taîfe û şax hene. Ji bilî wê milîtanên îslamî û hêzên liberal jî hene.
سوریا کشایک کرنگ لسالن بین نه تچاره سرکرن اشبه شر لسر دسالات ینتیرئی و هرمی. ما بست جهازين هرم إيران هزا شيعية بشتفانية علويان دكتن أو إن حكمرانية سوريا دكن كوج آلي خوفا كاريجري لسر لبناني هيا لآلية دي عربستان السعودي وميرجا هنديين كان دافي أوين دخوازن سني حكمرانية سوريا بكنو ببينن إيران لاواز دبا جوان ويفتر ولاتن روش آفا دخوازن سوريا ببا ولاتك ليبرال وديمقراط لهمان دم روسيا دفيتن برجوانديين خواه لسوريا بپاريزتن دوی کشوکیش دا قد نه زحمت ریل شرکی برفره نافخوا لسوریا بیتا گرتن اگر هیزن هریمی و جیهان قایل بن برجواندین وان پشتی رژیم اسد دی پاراستی بن. ئەگەر ئێستا ڕژێمی سووریا بکەوێ ئەوە ململانەیەکی گەورە لەناو سووریادا بۆ دەسەڵات دێتە ئاراوە. ئەگەری شێوەیەک لە چارەسەری سیاسی شەبێ وەک پرۆسەیەکی تەواوی گواستنەوە ئەوەیانی هەندێک دەرفەت بۆ هاتنە دەرەوەی سووریا لەم قەیرانە پەیدا دەبێ. لێوێنا PTV بەڕێکەوتنێکی هەیە لەسەر تەڤایە بابەتێن کێشەدار بۆ نمونە سەرۆک ئەسد ji دەسەڵاتی دەرکەوت یان بمینت هەتا vە گوهاستن دەبتن نەها هەردوو ئالی سەرحشکن. درفتا چاره سریه هیا لدراسه دانو که کسی نوید بیتا چاره سر کرن. اوه وی واتای ددت امی شر چند مهندی اگر نصالندی ببینن افجا اگر اسد سروک بد یا نه. بینران پلیسان لفرانسا کردک بناوی عمر گونهی گرتیا و گمان دکن وی سی خانمین بزافکارین کرد کشتنا هشتا چه راگهاندرین فرمی جام پلیسین فرانسی درنکتیا لی سیاستوانین کرد اوین نیزیکی ساکن جانسز ایک جدامزرینرین پیکیکی و قربانیا جماره ایک دبیجن عمر کریگرتیا گلو او کریگرتیه کیا وان چه بلگهنه ما اف بسیار آرستی ایک جوان سیاستوانا کرد. ها طبعا شبه ما گرانی سروی داده چه شبه امنیت فرانسا جی سروی مروی داده چه او مروف سال کو دومه هاتی در دور کوملین کرد و کتی نواهنه کی کار و مالبات کی واین کو راستگیرن و یکو هنه کی شوان هرمه کی شوانیستن ترک زیده تیده و ifade کویجی داین و شبه زیده تر سر داده که و او مرو چونکی ما پیشی هنگیجی درباره هنکی ترکا ده ما بهیست بی که در دخوازن هنکی تیماره کن اروپا و سوی قصدا بکن اینی دم او مرو جی وی رنگی هاتی کتی نواوی کاری و نهاجی شبه ده چن سر و او هاتی گرتن و ifade داین که ifade ویش هف ناگرن تشتی نراز گوتین بروی وده چه کو به وظیفه دار هاتیه ری کرن یعنی او ما گران وی رنگیه چونکی بریا هنگی ترکیه آجان ری کرن نوا حرکت حتی چیاجی ری کرن خواستن هنی که حواله ما سوی قصد بکن حواله که ما وکی قمطان هاته شهید کرن جی خواستن ری و بریا ما جهری بدنوا او تشتکی نو نینه باشه که زبیر اگر او دسکیز با اگر او کریگرتی با و جعالی کی به جعالی دولتی و جعالی لشکر جعالی میتی یان جعالی دولتا کوریا اون دی بجنی کودناف ترکیه ده هيا نها تشتي دخويه فعاليتين في رنگيه دجما باش شر طيبات يكل ناف نتوي دواكي گلاديو تي ناف كرن ناوا اورديا تركيا ده شوي باشي هاتيا وظيفه دار كرن يعني آگاهداري ام دگرن فعاليات الاوروبيه دجما سوي قصده او باشي كل ناوا اورديا تركيا ده دبيجن ارگناکون نو يعني اول ناف دكر وكي گلاديو به هنكي ولاتا ويرانگي تحت ناف كر او باش وی باشی افکاری هکنی که زبر دیبیجن هر کسی او کاره کرد بما بس تاوی او دانستاندنین حکومت آک پارتی حکومت اردوغان دست بکردن دیگر پیکی و دیگر ریبری پیکی که عبدالله اوجلان دوی او دانستاندن نهین کرن یانجی بیج ناف برن ما بس نها و باوری بوان دانستاندن هیا نها طبعا سالانه طلبا ما که حکومت ترکیه هیئتی که چه که سروک مرا رونه و رخصتن را رونه وی آوای
مسئله چارەسەر بکە ji berî qasiya û pêvajoya ku nihal îmraliyê hatî destpêkirin em wekî hereket wekî rêxistin muhim dibînin em li gelin em dixwazin ev vê pêvajiyê de diyalog zêdetir pêş bikeve û wekî tê xwastin müzakere devam bikin û bikê netîceyekî netîca vê müzakerê de pirsgirêka Kurdî bêçareserkirin ji berî qasî em hesas nêzik dibin û ji bo vî warî de çi tê ser milê me ji bo ser bikevî jî em ê bikin. بینەران نفشê kevnê stranbêj û mûzîkjanên Kurdan yên berî 34 salan gazin da ji hunermendên nû dikin û dibêjin karê gelek ji wan a morka mûzîk û strana resena Kurdî pêve nediyar e. Mûzîkjanê navdarê Ewdê Sebeh Zaxoyî êk ji wan hunermenda gelek bi hişdarî berê xwe didetin pêla nuh ya stranên Kurdî bi taybet klîpan. Ji bo em agahdarî rastiya van xem û nîgeraniya bibin, Makak Sebeh mêvanî bername li hevgihandina Kurdan kir li demê seredanekewî ji bo Washington. Belê ev tiştê tenê hindek kartêkirinê kanalê biyanî jî kartêkirinê ser hunermendê me heye gelek cara wek çavlêkirinek wekû çavlêkirinek derbarê klîpa pirasî em jî Siruştê Kurdistanê siruştekî gelekî ciwan û rêkûpêka û cilûbergê Kurdî û hekir em dawetê xwe û siruştê xwe pitir îstîfadê jê bikîn bû wan klîpa û wan ev keltûrê me yê Kurdî ku ev rike em berhemê xwe da kar bînîn çunki em jî miletekî nekê mîvan netewayîtî dîtirîn em jî me divêtin em hemî van keltûr û kelepûrê xwe biparêzin pirêka hunerê xwe ka çawa me strana xwe jî wekû zardef hin 10 sal e ji bab û bapîra me parstiya ev rike em mûzîkekî nî pêşkêşî bînerê xwe dikîn em hes dikîn her wasa kanalê me jî resenatiya Kurdî têda diyar bikin. Digel destpêka pêla nû ya stran û mûzîka Kurdî li devera Badînan Sebeh Zaxoyî kete wê meydanê digel stranbêjên navdarên weka Mihemed Arif, Tehsîn Taha, Erdewan Zaxoyî û Ayaz Yûsif şêwazekî mûzîkê bi morka resena Kurdî damezrînin. Lê tirsawî niha ji karîgeriya hunerê biyanî heye. Pêlekî wesa navgencê me da peyda biye ku heşt mûzîka biyanî dikin rock û pop û ev tiştê tenê rastî kartêkirinek ser gencê me gelek heye. Bes ev jî dimîte ser erkek ser milê me hemî hunermenda mûzîkjana û kanalê ragihandinê. Em bişên hunerê xwe yê Kurdî pitir û nêzîktir û biseheltir û şêwazekî gelekî ciwan em bişên guhdarê xwe bînerê xwe bikêşîne vî cure hunerî ku em jî wekû şanaziyek wekû miletek em şanaziyê vî berhem û hunerê xwe bikîn. Pitira ji 4 salan Sebeh Zaxoyî bi janîna Ewdê xizmeta mûzîka Kurdî diketin û dibêjitin herçenda Ewd ne amîrekê Kurdî ye lê wî şiyaya bêxte xizmeta mûzîka Kurdî û hîvî diketin dezgehên hunerî yên nû amîrên hevçerix bi heman şêweyî bikarbînin heta morka mûzîka Kurdî ji dest nedin. Rastî em bînîn Kurdistan dewlemend e bi amîrê her kevin da wekû dehûl zarna û tembîr û bilîl û ev tiştê tenê û kemance. Ev hindek tiştê tenê folklorê me hinde sala ji destpêka xwe ji bab û bapîra da ewan ev amîrê tenê wisa çekê bi sehl û wewdî. Belê piştî ev teknolojiya derketî û amîrê kehrebayî û elektronî derketîn. Me şiya em jî wekû grupê dawet da çi wekû grupê ser melbendê dila wan ve ewan şiya van amîra rastî mifakî gelek bibînin wekû jêderek ji nûke bû me çêbiye her wesa ev peymangehê hunerê ciwan xoşbextane mamostayê wan hemî Kurdin rohiyeta Kurdî û resaniyeta Kurdî dema wî zarokî fêrî amîra mûzîkê dikin wî qutabî ew wînayê xinşwî stayîlêk û em nûke wekî dibêjin wekû qutabxana hunerê Kurdî. Her sal Emerîkî bi hezaran zarokan ji Çînê, Ethîopya û Rûsya xweyî dikin heta weka zarokên wan bimînin par sala 2012 nêzîkî 1000 ji wan zarokan ji Rûsya bûn. Belkû ew kêmtirîn jimare bû hember salên pêştir. Bi her hal li Rûsya ev bûye babetek cudahiyên siyasî li ser peyda bûne. Bi taybet piştî Parlemanê Rûsî
xweyîkirina zarokên Rûsî ji aliyê Emerîkiyan ve qedexe kirî. Qanûna nû ya Parlemanê Rûsî pesendkirî rê li Emerîkiyan digiritin sêwiyên Rûsî ji xwe re xweyî bikin. Lê vê qanûnê dûberekî di civaka Rûsî de durist kiriye. Berokekê ser bi Rojava û êkî dijî Rojava. Ewên dijî biryara dûma dibêjin pesendkirina qanûnê ji bo hindiya xelik pirsên diyên navxweyên Rûsya ji bîr bikin û dibêjne hikûmetê toleya dijminatiya Amerîka ji zarokên sîwî venekin. Şereza wesa bawer dikin ev pêngav hewleka serokê Rûsî Vladimir Putin'a bo dezveînana piştevaniya siyasî li ser binemayê gumanê li ser civakên Rojava. Serok Barack Obama sûnd ji bo gera duya serokatiyê xwar. Lê li demê rêwresman û ahengên vê roja dîrokî û rojên di pê re jî behsûbazarê kirasûfistanên xanima yekê Michelle Obama û stayîlê pora wê ne kêmî şirovekirinên naverokê gotara Serok Obama bixwebûn. Sedan hezar şahidên rêwresmên sûndxwarina serokî bûn û bi milyonan li pêş televizyona bûn bi taybet bo dîtina mewkibê serokatiyê ji Kongresê heta Koçkaspî ku car caran serok û xanima xwe ji otomobîlê derdikeftin û bi piyan di nav xelkê re diborîn. Lê çavên bînerên televizyona qerrimîn heta xanima êkê Michelle Obama derketî ahenga şevê ku pişkeke ji rêwresmên vê roja dîrokî li Amerîka. Roja di pê re kovara navdara Emerîkî People got reng û stayîlê kirasûfistan û pora xanim Michelle Obama stayîlê cihêlîniya nû ye yan stayîlê xortaniya nû ye. Li ber çavê kesî jî nehat ka çend muyên spî ketine nav pora serê Obama di demê serokatiya gera êkê de. Lê bila dilê kesî bi serokê me neşoze. Heta ciwaniya xanima wî li bîra wî tê ew ê pora spiya serê xwe ji bîr bike. Bînerên rêzdar bîhîviya jiyanek bextewar em vê carê jî xatirê ji we dixwazin ji bîr nekin ev bername li ser malperên dengê Amerîka tê weşandin. Em ji temaşakirina we re minêkarin.